uNkulunkulu. Abomama bangakhulumi noma kanjani emadoda abo, bazi indlela neposition okufanele bakhulume namadoda abo. Ayifike ume ngenyawo urectify imistake edoda yakho, mina ngibona sekwathatheka. Indoda yohlala indoda sanibonani bazalwane, noma ngasaplana brook nesuthu sanamavolasi, kuyindoda evolasini. You know, this woman, Deborah, wayesabeka nesithunzi ngoba kade ahlonipha, bekangenzi izinto noma kanjani. Lo baba lo wathi anginike indawo lokungavambi nayena. Mina ngabuza umbuzo bazalwane ukuthi why indoda le ithi yona angeke yendawo ayisoja azi ukusebenzisa izikhali athi sifuna kuhamba nomfazi. Kwesinye isikhathi abafazi bayaqoshwa kwabaminye meeting, bathi lo meeting yamadoda suka la ungasathu wena. Isintu sakithi safundisa abantu ukuthi umfazi ishilo nje, but uNkulunkulu ufundisa abantu ukuthi umfazi isipho esivela kuNkulunkulu. It's a gift from God. Hallelujah. Angazi uma ngabe kusana amadoda ashouta abafazi babo khona la, sizobakhona to order. Hallelujah. And then the Bible says verse number 9. La ngifunde khona ukuthi ngiyoshimayela go verse number 9. Sikhuluma ngendaba yokuya empini kunomama phakathi. Sanibonani bazalwane. Kahle kahle akufuneki lo mama, kufuneka lo gqoba nalo umama. Ngobugqobo luka Deborah lukhulu kakhulu ukuthi liwinisa izimpi. Kunamadoda aphumelele namhlanje abaphumelelanga ngoba kufanele baphumelele. Ingoba uthathe lo mfazi uNkulunkulu amnike yena onogqobo kaNkulunkulu lokwenza ukuthi izinto zenzeke ekhaya. Hallelujah. Mara sibonke abomama abazalwane. Omunye umama uyamthatha kanti bamnikeze emadlozini kumithiwa yakube. Yawena. That is why we are encouraging you bafana nisazothatha ukuthi umuzothatha umfazi ungamtholi estradini ngoba awazi ukuthi bamnikeze umthiwo njani. Already lo muntu muhle mara unento embusayo, mara ngoba niyaphapha nikhetha abafazi ematafeni.